Dobar dan, dobro večer. Moje ime je Miroslav Zuha i dobrodošli u seriju Uspeh iz dana u dan po knjizi Johna Maxwella i ovo je epizoda broj 5. Časopis Life ga je proglasio za čovekom milenijuma. Broj njegovih izuma je zaprepašujući, 1093. Imao je više patenata od bilo kog čoveka na svijetu. I tokom 65 godina odobren mu je najmanje jedan godišnji. Njegovo ime je Thomas Alva Edison. Većina ljudi njemu pripisuju kao genije, a on sam je to pripisivao sebi kao upornošću ili radu, napornom radu. Genije je 99% snoja i 1% nadahnuća. Verujem da je za njegov stav, verujem da je za njegov uspeh nadležan i treći činilac, a to je njegov pozitivan stav. Edison je bio optimista koji je u svemu video sve najbolje. Kada bismo napravili sve ono za šta smo sposobni, zaprepastili bismo se. Trebalo mu je 10.000 pokušaja ili puta samo da sastavi materijal za sjelicu. Ali to za njega nisu bili neuspjesi. Sa svakim pokušajem dobio bi rezultat ili znanje koji su materijali potrebni. Nikada nije sumnjao da ga neće pronaći. Životni neuspjesi su stvari samo sami ljudi koji su odustali, a nisu ni bili svesni koliko su blizu uspjeha. Njegov pozitivan stav se može vidjeti i na tome kada mu je bila izgorela kompletna laboratorija. Kompleks od 14 zgrada. Glavna zgrada je bila ogromna, veća od 3 fudbalska igrališta. Edison je voleo to mesto, ali 1914. godine je zahvatio požar. Svedoci su zabeležili taj trenutak, gdje je stajao i posmatrao. Samo je rekao: deco, idite po majku, nikada više neće vidjeti ovakav požar. Većinu ljudi bi to slomilo. I Edison. Rekao je: sada mi je 67 godina, ali nisam suviše star za novi početak. Već sam iskusio mnogo ovakvih stvari. Ponovo je izgradio laboratoriju i radio u njoj narednih 17 godina. Imam mnogo ideja, ali malo vremena. Očekujem da ću živjeti samo 100 godina. Umro je u 84. Da Edison nije bio tako pozitivan, nikada ne bi postigao takav uspjeh kao pronalazač. Ukoliko sagledate neku osobu koja je postigla neki uspjeh, vidjet ćete da je imala u stvari pozitivan stav na život. Ne postoji poraz osim prestanka pokušavanja. Nema poraza osim onog u nama. Nema nepremostive prepreke, osim naše sopstvene, unutrašnje slabe namere. 6 faza planiranja. Faza 1 je zanos, faza 2 otrežnjenje, 3 panika, faza 4 je potraga za krivcem, faza 5 kažnjavanje nevinog i faza 6 pohvale i počasti onima koji nisu učestvovali. Ključ uspjeha. Uspjeh se ne meri onim što neko postigne, nego otporom kojim se mora suprotstaviti i hrabrošću kojom se borio protiv mnogo neslaganja. Charles Lindbergh. Želim vam mnogo neslaganja, mnogo otpora ka vašim uspjesima. Toliko od Miroslava iz Bele crkve
Nadam se da vam se ovo dopalo. Lajkujte, šerujte, podelite, prijavite se na moj kanal i do sledeće epizode. Veliki pozdrav iz Bele Crkve. Ćao!